Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Универсал гейзин каттоочулары бүгүн биз өзгө мал базарына жылкылардын канча сатылат, канча берилди, канча бербей атат деген бааларды билип элекчибиз. Жашты кылып кудайчылык кылсак, видеонун башынан эле кечирим сурайм. Лайк, подписканы басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналга катталыңыздар. Анда эмесе кеттик. Бүгүнкү число 2019 жыл 9 декабрь. Молусу 1 туган экен, торусу 5 туган деп атат эси. Үчөөнү тең 75 миң сом деди. Эки чекедегин 62 миң сом баа болуптур, бербедим деди. Ортосундагы 69 миң сом баа болуптур. Үчөө тең бир адамдык экен. Ол бир туган бени 80 миң сом дейт, 74 миң сом баа болуп атат, бербей атат эси. Бою бий экен, көрүп аткандарда эле өзүңөр эле. 4-5 туган дейт, ошону айта албайм дедим. 80 миң сом экен баасы, 70 миң сом баа болуптур, бербедим деди. Мал сен боюн барын. Азыркы эле бес сатылды, 75 миң сомго, 74 миң сом баа болуп, 75ке бериптир. Экини туган бен 75 миң сом дейт, 68 миң сом баа болуптур, бербедим деди эси. Үчүнчүсү боз, тошуна билине элек деди азырынча. Миңгиби? Азыр билине элек. Тайына үйрөтүлгөн миңге дейт, бирок азыр минбейбиз деди буну. Туган бе баа болуп атат, 69 миң сом. Өз эси 80 миң сом деп кармап турат. 69 миң сом, жарым сааттан бери баа болуп атат могул жерде. Бирок аябай семизбей экен. Туган бени 80 миң сом дейт. 70 миң сом баа болуптур, бербедим деди эси. Узун көрүп атасыңар өзүңөр эле. Базарга төгү кириптир, 150 миң сом дейт, баштапкы баасы. Жаңы эле келтат, баа бериле элек азыр. Бул бир дөңдүк бей экен. Азыр эсин номерин сурайм, берсе экранга жазып коем. Өзүңөр чаласыздар. Бул эркек экен. Туган бен 65 миң сом дейт. 58 миң сом баа болуптур, бербедим деп атат эси. Могу бою кыскараак болгон үчүн арзан болот. Семиздиги нормальный экен. Орточо, өтө деле арык эмес, же семиз эмес, нормальный бе. Бозбу, боз эмеспи азыр? Кысыр калды. Кысыр калган деп атат. Туган бени 70 миң сом дейт, 62 миң сом баа болуптур, бербедим деди эси. Могул тырмактар ишине бузулуп кетиптир, тырмактар чекелери сынып, такалар. Мына союшка жарабаса керек, бирок баккан жарайт мингиге.
Benim 75 bin so'm deydi. 66 bin so'm baho bo'lib tur. Berberim dedesi. 5'te tug'an ekan. Bozmi, boz emasmi? Ha, ayg'irda yurganmi? Esa, to'shna bilmayman dedi, biroq uyda yurgan ekan. Bu ichi chiqib ketdi buni. 52,5 mingga 4 tug'an bir ekan. Arg'iroq bo'lsa, arzonroq sotildi. Necha o'ttir shu? 52,5 mingga sotilibdir. Tug'an beni 65 ming so'm deydi, 52 ming so'm baho o'ltir bu dedi. Berberim dedesi. No, tuyaqlarından beri uçtayım. Taqallarından beri adaş verdim, keçiresizler. 120 ming so'm deydi, 95 ming so'm baho o'ltir, berberim dedi. Esi rossiyskiy poroda ekan. Turishdi. Bular changlarni ochib qo'ychi. Jurtga sarqitasin. Suvroq qilib. Ne oldu? Dağın ösete boyu. Yem o'sib. Dağın boyu ösete da tesi. Unan. Bunda жазғы var, biraz çoğun yapılat. Selachka. Ulan beni 70 ming so'm deydi, 60 ming so'm baho o'ltir, berberim dedesi. O semizliğin görüyorsanız soyuşka rasyon jarasa gerek. Kaçma satılıptır. 120 ming so'mga Polshadan kelgende da tesi. Tuy ele ekan. Bunda boyu big ekan. Görüyorsanlar deyli. Taqalari. Bir tug'an bezi. Bulun urg'a tushgan 77 ming so'm berdi o'tatesi. Alarman 76 ming so'm berib o'tadi. O'sha yerga talashib o'tadir. Siz Oğlunu Oğlun ile atası çoğun okşaydı. Şuna yaşlı, şunda büyük bolsa enesinin yaşına jetkizgen rası sonun bolup kaldı dağın. 5 tug'an beni 55 ming so'm deydi. Bazar süreli ekan. Boyu qisqaroq bo'lishini arzon aytiladi. Boyu biygirib onu qimmatroq aytiladi. Onu o'zingizlar tushunishinglar kerak. Men yaxshi. Yok 4-5 tug'an bey oldu, yaxshi lekin. Hozir yolg'iz o'tadi, biroq 65 ming so'm deydi. 55 ming so'm baho oldu, berberim dedi. Bir tug'an emas dedi, anligini bilmayman dedi esi. Moğol şerigin 70 ming so'm deydi. Bazar surayli ekan buni, bu ikini tug'anda o'tadi esi. Moğolek bir qoro ekan, qorodan olib keldi o'tadi. Tug'an beni 75 ming so'm deydi. 68 500 so'm baho o'ltir, berberim o'tadi. 120 ming. Ayvay semizken soyuşqacha sonuncu rasa erikularım. Az boz emas be. Boz emas be. So'yg'oni da. Minilgan emas be. Tug'an beni 65 ming so'm deydi. 57 ming so'm baho o'ltir, berberim o'tadi desi. Haydi. Sportga qo'yilgan akchalar. Cho'ng o'tish
Бекер.